away ka Kali Bolero Pickup kabla rong tu daki runar na Mizoram menha ka laipo tarik no pra 8,000% kabada new number MZ not iwe M nyo pra kandai not lalapat ba kadon ha East Jandil District but ya kanega Kali lathet pateng da upa salan ki suja na way ubriyo ubana asam namar pa utorwa de ya kanega Kali ula post ya ka Kali haki rinsan social media link ba ka Facebook kabala tho group ya de but ya thet Kali la snow tho ba uba salan ki suja ubana East Jandil Hills ula thet ya kanega Kali klem da poi perkhan baka day penman ka Kali ba syuto. Menta ka sngi, haka jingsunan lang ki Pulit na Khliehriat, ya katay ka Kali la wan shimti no na ki Pulit na Mizoram, long ru ba utray jong katay ka Kali, uladep ujo na ka ejahar, Havaiva Kwan Police Station, case number 126 date 2/1/2026, pala register ya ka ejahar hapo ki kendon an 305B BNS. Kabapaw haka ejahar balabu da utray Kali katay ka Bolero Pickup kaday rong gri but da kabadan ka engine number GHG 1H40461 but katarik pasyatu kaday menha kalay po tarik uno pra arhajar arpasan kipulit ka na Mizoram kilalap baka niya ka Kali kadan ha Khliehriat but na post ha group social media bandi. Nakaliang Superintendent of Police ka East Jandil Hills District o Vikash Kumar, IPS, ulabo ka jingtentu ikipay pa ba kimday bantit pateng ki Kali second hand, klem dayo ya ka NOC nakatanat pulit namar kabadi batit ya ka no ka Kali, bala syuto kaday ka kamsniw ni ka crime, kabala ban pengat hapo ki kendon an 317 BNS.